utjecati na rast plaća u sektoru i zadržavanje naše radne snage, čijem smo odljevu svjedočili ovih dana i ove godine kad imamo najveći problem sa radnom snagom. Taj model ću prepustiti kolegi Janku Miniću da ga malo bolje elaborira, on je ipak ekonomist. Ja bih samo htjela svratiti pozornost ministru financija ukoliko je taj dokument možda formu, ako mu forma nije zadovoljena, da ga još jednom uzme u ruke da ga pročita, jer je sukus tog dokumenta nešto što definitivno ide u korist državnog proračuna i u korist 3 stupa ove pandemije, a to su zdravstveni sustav, mirovinski i kafe-barovi, koji su iznijeli definitivno ovu pandemiju. Prvi su se zatvarali, još uvijek se nisu otvorili, ne rade unutra. Mi smo tražili otvaranje kafe-barova po uzoru na restorane, postoje mehanizmi kontrole i ne vidimo razlog zašto i kafe-barovi ne bi mogli početi puniti proračun u svom punom kapacitetu.